ovdje su nam ruksaci. I u autu neke ležaljke, valjda nešto. Mali frižider. I Andreja. Ja. I sad čekamo tatu. Evo, ovdje je Ana, nisam snimila dolazak. Ćao Andreja. Ćao. Snimila bi tata, ali sam ja iza njega, evo, vozi ovdje. Klub Kanjon, ekipa mladih, lijepih cura. Svaka čast, idemo sad da istovaramo stvari. Ponovo imamo samo malo stvari. Evo, ispalo vam jedno medeno srce. Šta nam možete reći danas o ovom dešavanju? Ja sam jako sretna, jedva sam dočekala da dođem ovdje. Dobro, a ti? Već pola godine da idem na kampanju, mi prvo pa! Tu su frižiderčići, tu su boce vina hladne, ovdje ima malo soka. Dio stvari, otprilike 2/3, dobro se 1/3 baciti. Tu je meso. Evo nas, prespremili smo dva dobra stara vozača, tu je Helena, tu je Andreja, mahanje jedno, tu je Ana. Čekamo Acu još, kao i prošli put. Noge zakačene. Helena, ti noge gurni po to. Opa! Opa! Je li dalje trebalo? Da, naprijed, naprijed. Truće. Ovdje je kontra, struja skroz od ove strane. Ovo je do sada najveće ovdje što je bilo. A jesmo i trebali? Jesmo zato što je kod stvari, a da nije... I da budemo 24 sata, to je pravo sad. Da je lagano. Ali opet lijepo. Malo smo kasno krenuli popodne, sunce već tamo iza brda zalazi, u sjeni smo. Evo tamo Čapi ode. Opet Čapi, siva čaplja. Ja mogu ostati ovdje. Možeš. Šta je siva čaplja? Siva čaplja je čaplja sive boje. Šta je čaplja? Ona ptica koja je kao roda, slično. Ti rekao da je labna? Nije labna. Pa znam da nije labna ili čaplja. Evo nas, lagano se bližimo ostrvu. Ovdje su inače super mirni brzaci, sad je poprilično uskuvalo. Zbog visoke vode, opa, olala, daj ovoga, nemoj opet, opa, ne, taman sam se počeo sušiti. Meni je super. Sad ćemo opet. Moramo se tu doći vratiti.
Opa! Ovdje je mirna voda. Na mjestu. Mislim desno. Pazi, ima ova grana. Što ne bi mogu? Gdje je prva? Ne. Daj ruku. Sve, samo izbacuj. To je šator. To je šator Age Hasanage. Tata i Aco se vraćaju. Išli su da pokupe drva. Hoćete da vas ja uhvatim? Znači ovako izgleda to gdje smo mi. Ovdje ćemo paliti vatru. Ovo je od Ace pastira šator Jane. Ćao, otvorite vrata. Hoćeš i ti sa nama? Hoću. Ćao. Spustiš dole? Da. Tako je Lenić. Dodaj grančice, nimaš ih tamo. Sve jedno, vidi ovo, sve ovo kupim. Dobro. Ne. A bude duša. Ajde sad. Ana preskače vijaču. I Andreja tu sjedim. Znači pastir traži drva. Ne, to ćemo poslije obazati. Pa bolje za stolom dok se još vidi. Ne, bolje za stolom da se to vrame. Evo, napravite se mjesto. Evo, prebacite sve. Evo gdje imamo baterija ako potrošimo za rasvjetu. Tu stavljamo u crnu kutiju. Meće, jedna kesa. Tamba lamba. To. A evo ovdje se igraju karte, bravo sve. Tamba lamba. Tražio sam na vrhu planine anđele visine da mi kažu Bravo, ime. bravo. Tražio sam u dubini mora odavno zaboravljenu tajnu plime. A pogledaj što sam našao, vrčući raj i pakao. Gdje su? Da to nije Coca-Cola možda? Ko se navnao kad dva A, izvijem se, pogledu sam vidio. svijet bez koljena, plese sve što znam. U lošoj formi sam. U lošoj formi sam.
zato ne želim da budeš tu kraj mene. Nasmiješ se malo. Evo tu se da smiješ. Tamo. Dobro ti dijete kaže. Evo robot broj 1. Nekada da si voljela čovjeka. Brnjao. Možemo preseliti ovdje. Ne valja ništa. Šta kažeš? Možemo se preseliti ovdje. Možemo. Dogovoreno. Korona, možemo ovdje 7 dana. To. Il da budem dimnjačar i donosim sreću, budem majstor za frule. Da pravim servise i duvam u staklo, ne moram na fakultet, ovdje se omaklo. Evo 7 ujutru. Lagano se budimo. Ćao, kako ste? Evo ovdje vreća. Da, bilo me puno vruće. Meni je bilo užasno vruće. Evo. Sad se pakujemo. Ana priča sa njenom mamom. Andreja silazi dole. Tata nešto radi uglavnom. A to nešto sa šatorom. Sad sam ja obukla odijelo i znam se da snimam sebe. Sad sam ja obukla odijelo i čekam da se spakuju, vidite. Hoćemo mi jesti u karanu. Evo Ane. Evo mene. Evo Andreja, pakuj se. Eno tata moraš obući prsluk. I sklopili smo šatore. Evo vode. Ćao. Evo Ane. Evo tate. Tata obući već jednom pršluku kaću. Evo idemo. Baš je lijepo ovdje si. Da, tu smo vesla. Ajde, Ana, pa stiš. Spakovali smo sve stvari, idemo sad lagano za Rafting klub Kanjon, Banja Luku. Da. Opa! To! Veliki pad. Ta-na-na-na. Opa! To! Snimam! Opa! To! Viš kako mene čekaco, uvijek da desnim bokom udaramo, da mene pljusne, tebe štedi. Snimamo. Voda je malo porasla, bit će veselo. A evo nas, zakačila se, jesi? Opa, to! Wow, gledaj ovih! Gledaj ovo kuvanja!
Opa! Držite se! Opa! Opa! Ala! Nema što bolje kad je veća voda. Ja čekam da pogledam taj video. Nismo se puno pokoj sortirali. Ja cijelo pogledam. Evo ga. Dobro. Gle ovoga. Uahaha, to. Strahoviti udarac. Čuvaj se. Dum. Jao, pjesme lijepe. Etno muzika. Mi nismo mokre, tra la 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 la. Opa. Evo ga. Evo ga. Saša. Cure, jel uživate? To za slučaj da se prevara. Kolega Vesna predlaga. Sile, zle. Je li ovo sad snimanje? Da. Ćao. Jesi. Evo Zorane i ti da imaš jedno. Može.